Joj, nove godine. Znači samo da kupim nešto, neki like ili nešto fokusirano. Ćao. Malo naše, jel ti smeta što snimam? Ti smeta što snimam? A šta snimaš? Za YouTube. A šta snimaš za YouTube? Pa snimak. A kakav snimak? Pa šta praviš to za YouTube? Pa onako malo snimam. Što pitaš? Pita, ne spita. Malo naše nešto, malo goveđe. Malo ljudski, malo svinski, ne? Malo svinjskog, malo tvojeg. Čećeš se na vas? Znači ne smeta ti, ja? Ćao. Ćao. Ekstra izgledaš. Hvala. Ali znaj, zajebant si ono. Prva liga. Da ikađe ono. Ovako da ovaj level jebote život. Jebem ti život, dakle ovaj alarm. Jebem ti kad moram da pljunem na sred snimka. Francuske govne nikad ne bih kupovao, ali zato tere panjaru Nissana ili Civica i G6. Sam smo VTEC 2.2 motor grmi od snage. Gasovod. Znači naranđa like. Ignjatović, Runteski Vančo, Milan Vilotijević, Gordana Denčić. Ovo Toyota Rayo, klasan auto, ovim šteriji. Znam ja malo i ruskog da šikam. Evo opet ovog psa. Ajde bre unutra, brže. Ajde bre unutra, bre pička ti makrina naporno. Brže. Evo jedna kuća na prodaju, vjerovatno. Sedam minuta će da bude snimak, nadam se. Da, znači još nekoliko minuta. Naranđa lajkar. Opil. Sportski kadet. Ćao. Čačak 1, 2, 3 PG 123 never down. Joj, samo da mi jebi ga, morat ću da ovo da stavim na vrata.
Znači još 2 minuta ostalo. Evo Pandorajci, svirne minga majci. Kuće koje je meni zapalo za oko, da snimim. Kuće koje lično meni zapade za oko. Znači samo malo obnove oko ovih Windowsa i malo strijep i to je to ko nova. Daihatsu YRV japanski auto. Ćao. To je to, ćao.